Tanto a falar de cociña que comezo a ter fame. A estas horas, ainda moi cedo. É que non me dou tempo a almorzar e teño un antollo de pizza. Pois xusto falando de pizza, os nosos seguintes artistas veñen con acento italiano. Imos presentar aos rapaces de primeiro e segundo de primaria, que interpretarán a canción I Bambini. No, con acento italiano, I Bambini. Piccolino, piccolino,